تماشاوانین هێژا دەم باش دڵبخۆین دارەمە vê carê hevpeyvîneke gelekî taybet ji we re pêşkêş dikim. Mîvanê min yê vê carê yekemîn car e ku dibe mîvanê televizyoneke Kurdî ew jî Rîbal el Esed e, pismamê serokê Sûrî Beşar el Esed û kurê Rifat el Esed e. Bavê wî demeke yek ji kesên herî bihêz bû li Sûriyê. Di navbera bavê wî û apê wî serokê berê yê Sûrî Hafız el Esed de hinek pirsgirêk derketin ji ber wê yekê jî ew neçar bûn ji Sûriyê derkevin û biçin li Fransa li Parîsê bicî bibin. Wê demê Rîbal el Esed 9 salî bû ew niha nikare bêguman vegere bajarê xwe Şamê ku li wê derê ji dayîk bûye. Li kêleka karê xwe yê karsaziyê ew niha kesayetiyeke siyasî ya ciwan e, projeyên wî hene, armancên wî hene, naxwaze hem pismamê xwe Beşar el Esed serokê Sûrî hem jî binemala xwe hem jî Sûriyê di vê rewşa xerab da bibîne. Rîbal el Esed serokê rêkxistina azad û demokrasî û li Sûrî ya Sûriye niha ji İspanya dibe mîvanê min. Birêz el Esed bi xêr hatî, kêfxweşim ku dibî mîvanê min û dibî mîvanê Rûdawê û ku yekemîn televizyona Kurdî ye ku hevpeyvîneke wiha taybet li gel te çê dike. Hez dikim bizanibim armancên te yên siyasî çi ne ji ber ku me berê tu wek karsazekî nas kirî niha em te bêhtir kesekî siyasetmedar dibînin. Programên te, projeyên te çi ne dwarê siyasî de? أهلا وسهلا فيك أخي الكريم، شكرا على الاستضافة طبعا. بخراتی برای هێژا سپاس ji bo mêvandarîkirina min weke hûn dizanin û te jî got sala 1984 ez li gel bavê xwe ji Sûriyê derketim û ez 9 salî bûm. Em rastî zulmeke mezin hatin. Jiyana li xerîbiyê jî gelekî zehmet bû. تێبەت ji bo kesekî ku mezlûm be. Ev hişt ez derbasî warê siyasî bibim ji bo ku ez karibim vegerim Sûriyê û li kêleka gelê xwe rawestim û ez alîkariya welat û xelkê xwe bikim. Bavê min dema ez zarok bûm berdewam behsa demokrasiyê dikir, behsa giringiya demokrasiyê li Sûriyê û welatên Ereb dikir. Heta sala 1984 jî kovareke wî bi navê Fursan hebû ku ji aliyê rejîmê ve hate girtin. Lewma sala 1986 bavê min vê kovarê li gel kovarên din dubare vekir û heta sala 1997 berdewam bû. Wê demê tora nûçekaniya Erebî hate vekirin. Em hertim dibêjin divê demokrasî û azadî li Sûriyê hebe. Ji bo ku em karibin baştî û aramî weke yek gel bijîn. Ji xwe tu dizanî li Sûriyê pirrengiya ciwan heye. Kurd, Ermen, Türkmen, Şerkes, birayên me yên Mesîhî û pêkhateyên ola Îslamê hene. Demokrasî riya ku em tê de bi welatîbûn bi hezkirin aştiyê bijîn. Li hemû welatên Erebî bi giştî têgiştineke şaş derbarî demokrasiyê heye. Ew ha dibînin demokrasî wate piranî deselatê bi dest bixe û tola xwe ji kemîneyên hilde û bikuje û ev jî naye qebûlkirin. Tu dizanî dema ku em li Sûriyê bûn, em zarok bûn, em di nav bûyerên xwamîslimîn de jiyan. Ku wê demê teror hebû. Li ser nasnameyê xelkê dikuştin. Slogana wan ji bo kuştina kemîneyên weke Elewî, Durzî, İsmaîlî hebû. Berhelgirek goteqemenî tê de hebû şandin ber mala kometê de li otostrada mezê jiyan dikir. Lê ew barhelgir ji alîhêzên emnî û pasewanên mala me hate rawestandin û me yekser daxistin qebûyê. Ev hemû di bîra min de mane bi rastî. Dema em ji Sûriyê derketin min hest bi zulmê kir ji ber ku provokasyonên medyayî ji aliyê rejîmê û xwamîslimîn hebû. Karê wan ew bû bibêjin ku Rifat Esed wiha kir.
بحثا حمایه دکرن بحثا چیروکن دروین و نراز دکرن و هولدان دیروکا دکتور رفعت اسد و تشتی کول سوریه کربو تو نبکن دماکو سروکی خوندنا بلند بو وی زانینگاها حمسی آوا کربو وی زانینگاها لازقی آوا کربو زانینگاه حلب فره کربو رابطه خوندکارین در چوین لیکولین بلند آوا کر و تیدا 30,000 خوندکارین سرکفتی جه دگرتن شاندن خوندن ری کردر و به دهان هزار خوندکار لسرانسری سوریه شاندن در و جبوکو خوندنا خواه بردوان بکن شاندن یکیتیا سوویت یا بری اوروپا روجلات و روسیه من حس كر في بزانه من بريز الاسد يعني تدخازي شويه حكم لسوريا ورا جوهرتن يانجي يعني حكم داريه مالبطه اسد لسوريا بردوام بك يانجي مرجنيه يعني نشرته مالبطه اسد حكم داري سوريا به نعم نحن رح المهم انا بله یا گرنگ بنارینا من دوی دموکراسیه که راستقینه با و خلق بخوا هل بجیره کی حکمیوی بکه دوی اف بجارده خلقی با ام سوریه ام نه شانشینن مالباتا اسد نهات سر دسلاتا سوریه جبو حکم ملکی بکه بارتیا بعث هاتو پشترا آبی من حافظ اسد رحمه خودی لی با هات سردسلاتی بردوام باوی من لکیلکاوی بو دناف پارتیا بعث ده هرتم ناکوکی هبو باوی من بانگا دموکراسی و آزادی دکر ام لسر وان نرخان مزم بون ام نل دجی کساتیا بشار اسدن ام لگل دموکراسی نه ام لگل گوهرتنا آشتیانه نه ام لدجی تندوتیجی نه جبوكو اف بيك ورن دفي دستوركي شارستاني لسوريا هبا دناف دا دفي ولاتي دبن سياساي دا وكا هفبن و تجداهي دنافرا بيكاتين قلي سوريا دا تنبا حتى دنافرا جن و ظلام دا جداهي تنبا دنافرا بيكاتيان اولان كرد و عرب جداهي تنبا ام بخوازن سوريا سبروجي سوريا شارستاني آوا بكن تنه بفيري آوا دبا دفي وكافيد نافرا همو ولاتيان و دنافرا همو بيكاتين سوريا دا چه ببا جغيني في اكيجي وندا كرنا دميه يعني هون وغير هيك بيكون تضييع وقت لانه باشه يعني نعم. هون دخازن سيستما حكم بالتماميل سوريا ورا جوهرتن دستورك نو ورا دانين گوهرتنین بنگاهین بن هالبجارتن ورن شيكرن نشرته هر دمي مالبطه اسد لسر حكم به ايه طبعا اكيد بێگومان لێ ئەس دووبارە دەبێژم دەوێ بریا ئاشتیانە بە نەدەوێ بریا vê opozîsyonê بە کۆمە di nav 10 ساڵان de dît got çekan rakirin û li ser nasnameyê kuştinê kirin birayên me yên ku ne li gor ideolojiya wan be kuştin birayên me yên Kurd kuştin birayên Mesîhî kuştin ji hemû pêkhateyên Sûriyê tu kesek ji wan rizgar nebû nabe em diktatorî bi desalateke olî biguherin nabe Sûriyê weke Eyran lê were koberî 40 salan şahê Eyranê rakirin û li şûna wî rejîmeke olî danîn gelê Sûriyê vêyekê naxwaze gelê Sûriyê dema sala 2011 daket kolanan hêviya bi destxistina demokrasiyê weke welatên Rojava dikir hêvî dikir weke çawa xelk li welatên Rojava bijîn ew jî wiha bijîn xelk îro her tiştî li ser internetê dibîne tu nikarî her tiştî li ser wî veşêre torên civakî çêbûne êdî li ser telefona her kesî انترنت چێبوویە لەسەر تەلیفۆنا وی هەموو کانالên جیهانی هەنە tu nikarî li ser xelkê veşêrî ev tişt giring e lê mixabin îslamiyên radîkal vê şoreşê dizîn ji ber vê yekê piraniya xelkê ku li dijî rejîmê û diktatoriyê ne baştir dîtin li kêleka rejîmê bin ji ber ku hest pêkirin opozîsyon ji rejîmê xirabtir e
بتعرف انت شفت اول دما کو انجمن اجتماعیه سوری هاتاوا کرن دسلو پنجی کس کوپرانیوان اخوان مسلمین بون کوم بون و وی انجمن آوا کرن وعملوا واسسوا المجلس الوطني. اف دوكومنتا جبو گل سوریه کو اوجی وک رژیمنا لودک جویان اخوا کرن نو نری گل سوریه کو قاشو دوی اوجه رژیم بگرن و خلجی وی قبول ناکن وقررت انه انتم برانيا وانجي اخوان مسلمين بون هذا شيء مستحيل يقبله خلقي مجي جبير ناكن كو اخوان مسلمين لسوريا تشكرن زحمة رژیم بگوهرن جبوكو اخوان مسلمين شونا رژیم بگره النظام مشان يجيبوا بضعه من الاخوان المسلمين. ملي نافبرا و اخوان مسلمين الجيش خوش بريدا نباشه تنه سالي بوي من قوت هنج سوري دركتن مشكلات نافبرا باوتا و برای بی سروکی برای سوری حافظ الاسد درکت نه سالی چوی فرانسا هین جوانی دناو کاری سیاسی دایم خواست بزنم تب لسر داخوازا باوی خواه نصیحت باوی خواه در باسی ناو کاری سیاسی بوی یانجی کسی گیتنش ترا گوت بکوه ناو کاری سیاسی تجیه حس کر یعنی یک اوروپا با که ریبال زود ناکوه ناو کاری سیاسی نخير بروفاجي فيكي دما ازارك بوم من هست بظلمي كر دما ام جولاتي خوا دركتن ام هاتن ظلم كرن وما بروباغاندين رژیمی و اسلامین لدجی باوی من دید و افجی هشت کوش زاركتيفا باندوري لسر من بكا بشتي دمك كرد سال 1994 از وگريام سوريا و رژیم جي هولدا لبالافرخانه شامي من ترور بكا ويدمي من خواست بچم بوستون لور بخوينم سال 1997 جي از وگريام و 2 سالان لسوريا مام سال 1999 دما کو اسچوم سردانا باوی خو لاسپانیا بکم رژیمی لمالا ما لازقیه دا گلک کسین سیویل کودنا مالا مدبون هاتن کشتنو بریندار کرن و دمه رژیم دگوت کو قاشو لبندرک نشرعی دانه افهمو دروبو وینه ستالیتی ین جهه مالا ما و گلک مالو هوتل نزیکی مالا ما هبون لوما او بندر نبو اف ظلمهان هشت کو از بخوازم الولاتي من گوهرتنک پیک وره و دمه مش خورا دگوت اگر از کوره فلان کسم تیمه ظلم کرن گلو ولاتی نورمال و چاوا بجی تو دزانی زندان گرتن اشکنجه کرن لسوریا هيا افتش جي ناي قبول کرن سال 2006 به از نرینا خو تمام بکم سال 2006 از بوم بریوبری تورانو چگهانی عربی و من همان کار توری جو بلاف کرنا دموکراسی و آزادی بردوام کر سال 2009 ایریشی کانالا ما لسر هیوا چیکری هاتا کرن 6 ماهان وشانا ما نبو پشتی 6 ماهان نخشه که دانا ما و جمره گوتن جناو خاکا سوریه ایریشتی کرن و دمه از گلکی بیزار بوم و من دناو ریخستنا دموکراسی و آزادی ده کار دکر ومن ويدمي برلمانترين بريطاني ألمان وهمو ولاتن أوروبي ديتن من جوان دقوت ناب أفتش شيبه أم كومبانيك مدياية بريطانينا وشخاكا سوريا ريشيمتي كرن تكس أليكاريا مجيناك ومنكارن وشانا خوا يا تلفزيوني بردوام بكن لما من دوی چارچوبه ده کاری خبر دوام کر و برفراهی ایدی من بانگا دموکراسی و آزادی لسوریه کر بشكل مكثف اكثر للديمقراطيه في سوريا. اسد تدبيجي هون دركتن وتقلك جاران راستي سويكاستي هاتي اغتيالات خواستن تبوكجن يعني تبريندار بكن بشتي كنت دركتي دربه بس مامتا سروكي سوريا نها بشار الاسد قد برنگه جرنگان بوره نکته پیوندی لگل و ناخ فی جبوکو پرسکری کند نوا خدا چاره سر بکن یا جی جار کدن وگرن جبر کو هنجی براین ته از نشاش بم لسوری دمینن
بله مخابن نخير وكا من قوت برزغريكاما نكسايتية حتى نها تو برزغريكاما يا كسايتي تنية راست ظلم لما هاتكرن لمروف دما كوكين داربه او نكاربه كاربكا براستي ام جبو ولاتي خو کار دکن جبو آشتیا خلقی خو و مالباتا خو کار دکن از نخوازم تو زیانک بگیجه پسمامین من تفی گوت پیوندی دنافبرا مده نمانه از نخوازم او راستی تو زیانکی ورن تو دزانی اف مالباتا منه و لروجاتا نافین پربرده آمه و سایه لی از ده پیوینو درکتنین و گوتارین خوده شیرتان لبشار اسد دکم دوی او گهدار بکه گلک جاران باوی من هول دا جسیو 3 سالان و حتی نها جی شیرتا گوهرتنه لرژیمه بکه و نها ام دبینن ام گشتنه کوی داره ام گشتنه قناغ که مترسیدار لسوریه جزو و باوی من خواست جیره ببیجه گلک کسین خراب هنه لسر دسالاتینه دوی توان دور بخی اف کس تنه برجوندیا خود پاریزن لی لباوی من گهدار نکر دناوان کسان ده مصطفى طلاس هيا رحمه خودی لیبه عبدالحلیم خدام هيا اف یکم کس بون دست جی بردان او تفی زاروکین خود درکتن در و جدسپیکا پرزگریکو کریزی درکتن و لدجیوی راوستیان ظلم دن کوراستی مهات بنیره اپوزیسیون چاوای دما عبدالحلیم خدام درکت هر کس پیشوازیاوی دکر اپوزیسیون دردوراوی کم دبو به همان آوایی مناف طلاس و کسیندن تفی کو افلگل رژیم مابون عبدالحلیم خدام حتی سال 2005 مناف طلاس حتی سال 2012 او ستونين رژیم بون كاك ريبال يعني والوالد بهلا باوی من جسی و 6 سالان جسال 1984 دخوازه گوهرتن پیک وره هر دما هفوینه که من هبه ایرشی باوی من تیکرن گواف کوری فلان کسه و چاوا خلق سوریه بوگواستنا آشتیانه و دموکراسی باور بکه اگر هون بخوا لپای کسه کینه که اف همو تشت جبو سوریه کریه و 36 سالان درکتیه و داخوازه دموکراسی دیگه لپرسگریک وان لگل وان کسان تونیه که پشگیریا رژیم دیگرن مصطفى طلاس شانازی بویه که دیگر که چاوا حکم سوری تسلیمی بشار و عبدالحلیم خدام کرد خلق سوری جی دبینه افشاش ریاد حجاب سرک وزیر بود سال 2012 ده صار رئيس وزراء بال 2012 بله كاك ريبال مرخص أزبي بزانبم تنها لأوروباي سياسة ذكي ريبال الأسدي يعني برازي حافظ الأسد وبسمامي بشار الأسدي قالك ولاتين روجافان هاد خازن أدي مالباطة أسد لسر حكم نمينة افشترى برسكريكان چيناكا يعني اشترى أستنجيان لبيشيا كاريتي سياسي چيناكا كو يعني تجيب ده انجام ده تو كوري رفعت الاسدي بسمامي بشار الاسدي جبوتنا نا بروبليم اف نوفي الاسد نخير ناسنافا اسد تو دزاني لهمو جهاني تشتي اريني ونريني هنا كسين كولغور ناسنامياتا تبنرخينن زحمه باوريا وان كسان بديمقراطيه وهبه وك تديد دشالاكين من ده از لقل قلق برلمانترين بريطاني جفيام لقل انجمنا لوردانيا بريطانيا جفيام بهمان اوائي لألمانيا لقلق ولاتين جهاني لكونغرس جبركو خلق جداهية دخن نافبرا في كسي وي كسي هر كسك ناس نافاوي أفبه يعني رفتار نوي وكاين رجيم به خلق دكاره جداهية ناس بك عرب نكارن جداهية بكن خلق ما ين سوري نكارن جداهية بكن وكا بوزيشونا سوريال درفه لباوان تنه تجمالباتا أسد بي وإيريشيتا بكن بهزارين جاران من جوان راقوتيا قالك كس جمالباتا أسد هنا تسودك جرجيمي ورنقرتيا قالك كس جمالباتا أسد هنا هاتنا تشوساندن قالك كس جمالباتا أسد هنا ند صلاة دنا تنكاري مالباتا كي بالتمامي كون بكي وبيجي أو همو بربرسيارن
وتقول انه هن المسؤولين. نعم. برز ريبال اسد برسين مجالكن زمان ماجي كيما جارك تقوتبو كو بشار الاسد وخاصة هناك رفورمان تشيبكا هناك اصلاحات تشيبكا لسوري جبو ديمقراطي كرنا سوري يعني ليه محمد مخلوف ورامي المخلوف ريل بر اسد كرتن نهيشتن كو اسد يعني سوري برب سيستمك ديمقراطيك بابا يعني مالباطة مخلوف لسر تأثير وان لسر اسد هبو هنجي ده همان وين ريني داي بعيني رنجيد فكري. لا كمان انا برايي الشخصي انه اول بنرينا منيا شخصي دسبيكا هاتنا بشار خورتكي جنج بو تمني سروك بشار الاسد 34 سال بون بيغمان خواست گوارتنكي چه بكه خواست وگواستنكا ديمقراطيك بيگ بينا لتتزاني بوراثت دسلاتي ورگرد او ند دسلاتي دبو دماکو پسمامی من باسل رحمه خودی لیبه سال 1994 ده مر بشار هاتو آپی من سال 2000 ده مر تنه 6 سال لپیشوی هبو کوره پرورده کرن جبو کو ارکی خواه اینور بگره نه 4 ماه پشتا خواه بوان کسان و گره بده کو دما باوی وی ده هبون پشتا خواه به حوالین برای خواه رحمه خودی لیبه گرد لسروی زحمت بو دما شورشا سوري دسبيكر دما كو خلق داكتن لدجي رامي ومخلوف لدجي كومباني نوي سلوغانان آويتن ويدمي تكسكيل دجي بشار سخيفان نگوتن ويدمي بشار سوزدا وبسينا شعبان دركتو قوت ويسروك دركفا ويجبو خلقي درباري گوارتني سوبرايز با لي محمد مخلوف چو جموي رحمه خودي لي با وبري دومهان چو بردلوفانيا خودي راي مخلوفو حافظ چون جموي نريناوي گوهرتن عاطف جي خزميوان بو عاطف نجيب كوزاروكن درعاي جاليوي وهاتن اشكنجا كرن ورفتاراوي جي بوان را نأخلاقي بو لشونا كورا محاسبة كرن جبركو مرويوي بون او هشتن باوري لجم سروك چيكرن كونابه تو وگري اگر تول سر يا خوا وگري و تشتين زيترش تبخوازن و دمي كاري بون باندوري لسروي چه بكن و گرتارا خوا بگوهرينا لشونا گوتاره که بده و تیدا گلک گوهرتنان را بگینه به گوتاره که درکت هیوین خلقی تک بر و دمی خلق جی به حسیان که گوهرتن تنیه لو ما تنوتجی چه بو جماعت حافظ مخلوف داکتن و خلقی دان وکا تدزانی مسئله مزم بو حتى قشت رجائي رو كبرت الامور لوصلنا يعني اللي في اليوم اما نفبرك بدن نابرك كرتدن وبشرة ودقرن جميفان خوا ريبال الأسد بسمام سروكي سوري بشار الأسد وسروكي ريخصنا آزادي وديمقراطية للسوري جي إسبانيا ميفان مايا نچن تدران نابرك كرت جاركتن دمباش تماشاوان هجا ريبال الأسد ميفان منا سروكي ريخصنا آزادي وديمقراطية وبسمام سروكي سوريا بشار الأسد جي إسبانيا ميفان منا هفايفين بردوام دكا برز الأسد جاركتن بخيراتي نحصالي بوي مقوت أوروبا دميني الجلك دنياي قرية تجلك سيستمين حكم دارية ديتنا چاوا تماشای پیش روژا سوری دکی یعنی دخوازی سیستم حکم لسوری چه به و سیستم هری باش یا حکم بو سوری چیه؟ بله بباوريا من يا شخصي دفي دستوركي نو لسوريا هبا دستوركي شارستاني با دناف دا ما في همو ولاتيان باراستي با دفي همو ولاتي دبنسيا ياساي دا وكهف بن دفي جنو ظلام مسيحي ومسلمان بيكاتين دن عرب وكرد وكهف بن دفي همو بيكاتين سوريا وكهف بن جغيني فيهك يجي ويتو چارة سريك چه نبا
پشتی 10 ساڵان وڵاتی me wêran bû. Xelkê Sûriyê wêran bûn. Gelek kesên derve jî hatin nav Sûriyê. Hîn jî tu dibînî gotara rejîmê weke xwe ye û nehatiye guhertin. Bi heman awayî jî opozisyona Sûriyê weke xwe ye ku daxwaza çûnawî dikin. Komîteya Destûr jî me tu karekî wê nedît. Tu tiştek elan nekirine. Bi baweriya min eger bi projeyekê dernekevin wê şikistinê bînin. Wan ê nikaribin gavekê paş de bibin. Ew hîn jî li ser heman me jîne. Ku divê serok ji filan olî be, di pêwendiya vê jî bi demokrasiyê ve tune ye. Got tu biryarê bide ola serok çi be, gel bi xwe biryarê dide. Hilbijartinên azad hene û gel bi xwe biryarê dide kî bibe serok. Madam welatiyekî Sûriye mafê wî ye, xwe hilbijêre û xelk dengê xwe bidin wî, Mesîhî be, Kurd be, Şerkes yan Ermen be, madam welatiyekî Sûriye û niştîmanperwer be, mafê wî ye bibe serokkomarê Sûriyê. إن كان شركسي أرمني شو ما كان طالما هو سوري ووطني فهذا لازم يكون له حق إنه يكون رئيس جمهورية. مادام قلت هات سر كردان از ادي بحثا كردان بكن تو چاوا تماشای کردین سوریه دکی يعني دستوري ده دستور سوريا پیش روجه ده دوی کرد جهوان لکدره به مافیوان و تزانی يعني بسالانه کرد سوری همو تشتی هاتنه محروم کرن جه زمان دا بگره حتى ناسنامه مثلا قال لك كردنا هال سوريا هنا مكتوما يعني بجاره كده تشتكي وانتنا يعني همو ما فاناتنا محروم كرن دفي كرد السوري جهوان شبه. طبعا هذا الشيء غلط وانا بعرف. بێگومان eft şaşe dema ku bavê min li Sûriyê bû alîkariya birayên me yên Kurd dikir. Gelek Kurd ji Tirkiyê jî hatin û pêşwaziya wan kir û li Sûriyê jiyana xwe derbas dikirin. Gelek ji wan di nav ertêşê de hebûn, fermandarekî Kurd di Seraya Dîfa de bi navê Şêrgo Alûsî hebû. Kesên rêzdar bûn lê piştre heq tere heye, birayên Kurd hatin piştgoxistin û baweyekî nexwezayî muamele bi wan re hate kirin. Ev şaşeke mezin e. Ew beşekî giring û pêwîst yê gelê Sûriyê ne. Nabe pozisyona Sûriyê li derve kom bibin û birayên me yên Kurd nebin. Hin kes dişînin lê ew nûneratiya Kurdên li ser erdê nakin. Hin kes di nav opozisyonê de hene qaşo nûneratiya Kurdan dikin lê nûneratiyê nakin. Yê ku li ser erdê ne û hêz bi wan re heye nayên vexwendin. Hin dibêjin ji bo razîkirina Turkan e. Gelo em dixwazin Tirkiye yan Îranê razî bikin yan jî Sûriya siberojî ava bikin ku hemû pêkhateyên Sûriye bi hev re siberoja xwe diyar bikin û biryarê li ser siberoja xwe bidin, li ser baştirîn destûr li hev bikin ku çawa karibin bi hev re bijîn û dibin siyasayê de wek hev bijîn. Nabe tu bêje ev welatî jê din kêmtir e. Eger te wiha got wê hêzên herêmî û navdewletî destêwirdanê bikin û kesên ku bêne çewsandin wê li dijî te pikar bînin. Li Tirkiye binêre çawa birayên me yên Sûrî li dijî rejîmê bikar anîn. كثير من اخواننا السوريين كردان مثلا بروجيك كردان لسوريا هي كرد بيجن جبو هريمين كردي ام دخوازا فدرالي دكن تبيكي شو تبيني كمان موضوع الفيدراليه هلا من مجارة فدراليزمي جي فدراليزم لنافچايا ما وكا پرچكرني لدنيرن لي بروواجي ويكي گرنگترين ولاتين جيهاني امريكا روسيا المانيا سويسرا ولاتين فدرالينا اف نشاشه اگر بريكا راست ورا بجيكرن از نابینم شاشه دوابو جزوده بهاته کرن ایرو او پرگرنگه جبرگو تو دزانی هزین امریکی لسوریه هنه هزین روسی لسوریه هنه هزین ایرانی هزین ترکی لسوریه هنه
اگر مکاریبو همو پیکاتین سوریه کۆن بکن و دستورکی شارستانی بنویسن و تێدا فدرالیزم وەرە پێشکەشکردن ئەس باوەرم تپرسگرێکا کەسێکی لە سووریێ بەvê سیستەمێرە تونەیە وێ خەڵک زیاتر هەست بڕحەتیە بکەن وێ دەوڵەتەکە شارستانی بە ji bo ku piştî 5 10 15 25 ساڵان هەمان پرسگرێک دووبارە نەبن. أو 25 سنة. باشه هێزên Sûriya Demokratîk qesed şerrekî mezin dicî Daişê kirin herêmên Rojavayê Kurdistanê bi navê parastin ew herêm navlêtkin îdara zatiyê li Bakurê Sûriyê wê yekê çawa dibînî yanî hebûna wê herêmê ku niha qesed îdare dike li gelî yan çawa dibînî. أنا يعني كمان برأيي الشخصي إنه هن مضبوط يعني بنارينا من راستە برایên کورد bi dijwarî şerê Daişê kirin û me dît bi jin û zilamên xwe bi dijwarî şerê Daişê kirin û bi îtîrafa generalên Rojava ku çawa di şer de qehreman bûn û bi serkeftin di gelek sengeran de li dijî Daişê û grûpên din jî şer kirin û serkeftinê bi dest xistin. Gelek caran jî Hesedê destê xwe dirêjî rejîmê kir. Rejîma Sûriyê bi giştî red dikir. Rejîm dixwaze birayên Kurd vegerin weke berê. Lê ev ne lojîk ye. Hemû alî berê xwe didin birayên Kurd. مەبەستا من هەموو وڵاتان دەڤابوو رێژیم یەکەم ئالیبا ji birayên Kurd têgiştiba û اعتراف bike ku şerê li dijî dijminê gelê Sûriyê de alîkar bûn ku ew jî Daeş e ku dixwest me hezar salî paş de vegerîne. Me dît ku Daeş li Sûriyê tawanan pêk aniye. Hesedê hevpeymanekî giring e ku dikarî bû duriyê van İslamiyên radîkal de bi hemû rengên wan raweste. يعني هدول الإسلاميين بكل أشكالهم، الإسلاميين متطرفين بكل أشكالهم وبكل ألوانهم. تشتكي دن ت بيواندين تا لقال أنجمنا الاجتماعية كرد للسوري أنا كسيهنا ونهف دبينن يعني جي قد تدانستاندن دنا وبرا وده هنا؟ لا نخير نخير قط. يعني تلقى وياكي كو حكومة سوريا لقى الإدارة ذاتي ولقى القصدة بدأ وبستينيش بركو قصدة هريمك مزن جو سوري جو داعش باراست. طبعا بێگومان ev tiştekî giring e ji bo Sûriya siberojê giring e ji ber goka em dibînin eger tu wan qebûl nekî tê tu sedemekê nebînî ku li kêleka te rawestin. Ew destê xwe dirêjî te dikin û divê tu jî bersiva wan bidî û çawa karibin di gelek waran de bi hev re kar bikin ne tenê şerê li dijî Daişê de. Pirsa Tirkiyê de pirsa Idlibê ku bûye pêgeha hemû cihadiyan bi dehan hezar cihadî ji Libnan, Şam û dêra zorê anîn wê derê li Idlibê bi cih kirin. تشتكي دن من حسكر بزانبم تو هبونا تركيا وإيران بتايبتي لسوريا شو دبيني؟ الوجود التركي احتلال حقيقي يعني. هبونا تركيا داگیرکردنە کە ڕاستەقینەیە ئەو دەرباسی gelek navçeyan bû xelkê kuştin û ya bi navê Ertêşa Azad bikaranîn. Ertêşa Azad navekî bêwate ye ji ber ku ew grûpên İslamiyên radîkal in. Heta Wezîrê Dadê Amerîka Alî Kolder yê îdareya Obama got piraniya endamên Ertêşa Azad hilgirê îdeolojiya قاعدنا وديت وخلق جديدن دما درباسي عفريني بون تشكرن خلقي كشتن وجوي خرابتر تنيا او داگيركاريا
هبونا ايرانيان جي لسوريا ناي قبول كرن ايراني بري درباسبونا تركيا بقلق سالان سوريا و لبنان بكارتانين جبو استراتيجيا خوا جبو گو خوا بگينن درياي نافين عراق جي بكارانين اف زياني گهاند سوريا ما درباسي همو پرسگريكان كرن حتى درباري پروگراما خوا يا اتومي ركفتنك امذكر لكريزا سوريا وهاتنا وان همو هيزان هيزين روجاوا جبو دور پیش کرنا ایرانیه لكريزا سوريا وهاتنا وان همو هيزين روجاوا جبو دور پیش کرنا ایرانیه هر دما کو بلافرا اسرائیلی رادبه لناوندن گروپین ایرانی ده چه برجوندیا سوریان بویکی هیا ایرانی اف همو ملیسین خواه آنین تنه 2000 جوان هات نکشتن لی حتی بری 5 سالان 450,000 کشتین مهبون مليونك بريندار جيهانا ما با اموكا كاغزك جاليه خلكي با بين بكار انين نعم گرینگ پرسه که دنیا گرینگ ہے بکیمانیش بو کردان گرینگ ہے بو سوری جی گرینگ ہے پرسه عفرینو و سری کانیه کو عربی جرد بیجن راس العین دوی روشه دا ت پیش رو جوان هر دو باجاران چاوا دبینی مثلا گله کس دوی باوریه دنه دبکو پیش رو جا عفرینو سری کانی بباوکا یا اسکندرون و جولان يعني جولان لآلي إسرائيل إسكندرون جي لآلي تركيا دباكو قدر وان هردو باجاران جي وكوان هردو باجارين سوري لي ورا نعم لا طبعا كرفض هذا يعني نحن بنرفض بشكل تام ناخر ام ردكن اف داگیرکاریه و دوی شر داگیرکاریه بکرن و جهمو خاکا سوریه بین درکرن جدما کل سوریه ام دبستانان دبون ام فیر بونه کو حتی لیوا اسکندرون اخا سوریه ام هرتم دبیجن دنابرا داگیرکارک و یه دنده جداهی تونه ایجار جولان یان لیوا اسکندرون با لیوا اسکندرون بگلکی جی جولان مستره و دوی ام همو خاکا سوریه وگرینن دوی هشیاریک لجم خلکی ما یه سوریه با کوی دی ام نه گریدای آلیه کی دن بن بشک گریدای ایرانی بن بشک گریدای ترکیه بن دوی ام نشتیمان پرور بن جهاف حز بکن لکلکا هف راوستن و به هف رس بروجه آوا بکن کو سوریا یگرتی و به هز ببینن سوریاک به کو دشمنان رد بکه ترکیه یان ایران نایج بو الیکاریا مبکه هر آلیک جوان لپی برجوندیا خود گره ترکیه بکار به هینجی آخا سوریه شخورا ببه و ببیجه چمانا و دید ده سالین بوری ده ترکیه چو لیبیا و نها لدریای ناوین پرزگریک آوان لگل یونانی لگل فرانسای لگل چند ولاتین دن هیا نها جی در باسی ناف ناکوکین دناورا آذربایجان و ارمنستانی ده بویا هول ده هیمنتا خواه یا ده سلاتا خواه عثمانی وگرینه ایران جی جوان ولاتانه بریا عراق سوریه و لبنان دخوازه خو بگینه دریای ناوین و هیزاوی لنافچه هبه مخابن ده پروژه که ما تونیه چی کسک ما بدو بینه و ام جی لپی وی خلقی دشن لنابرا خوده ام لسر بنگاه طائفی و نجادی شردکن و ام دهیلن هر کس برجاندیا خواه پیک بینه ام جی لهمو ولاتان پریشان بونه ملیون کنیف للبنانی پنابرن 75,000 لأردنه 3 مليون لتركيا ومليون جي لألمانيا 7 مليون كوجبرجي دناف سوريا دهنا دفي ام شر راوستينن وبرجونديا ولاتي خو باريزن ام همو بهفره بلدنا كلنا مع بعض جبر وين من خواست في بپرسم تو تخمین دیکی که ده سالا بیدا یعنی 2021 دا گوهرتنا که بنگهین لسوريا چه ببه؟ هلا لازم يكون صار هذا التغيير دفابو افغوهرتن سالا درباسبوی بهاتا کرن دفابو کمیته دستوری کاری خوب داوی آنی با حکومتا که نشتمانی بهاتا پیک آنین اتمسفیرک بهاتا چه کرن جبو هل بجارتنین سروکاتیه لیتو دزانی کریزا کورونای
هر تشتیل پاش خست ریکفتنک دنابرا هر دو سروکان پوتین و ترامپ ده هبو هولدان لسر وی کار بکن لینها لگل سروک بایدن از باورم او گلکی تند به درباری وگوهستنا لسوریه لتشتا مترسیدار او ریکفتن دنابرا بایدن و روسیه ده تونه وکا کو دنابرا ترامپ و پوتین ده هبو اف دهلا گلک پرسگریک درکوین لهوی هنه کو خیر به انشاءالله کاری کمیته دستوری بدایی وره و ام دستوره کی شهرستانی آماده بکن نلگور پیوان دولتی یان اپوزیسیونی به برز ربال اسد دستوره که عادل به همو ملتین کل سوری دمینن ما في وان دوی دستوری ده به خواستم پرسه که اینه که حساس جشت بکم يعني قبول دكي كردستانك هيا وبشك جوي كردستاني لسوريا ام كرد نافلي دكن روجافاي كردستاني مثلا ام تركيا نافلي دكن باكوريا كردستاني الفيداري باشوريا كردستاني لايراني جيرد بيجن روجلاتي كردستاني لا انا يعني انا اللي بؤمن فيه انه في تشتا از پی باورم و همو خلق جی براین ما ین کرد دیروکی ده لوان نافچین هنه کو جوان نافچین را دگوتن کردستان یان جی عرض کردان نه دولت بو عرض کردا بو بشک جی لایرانی بشک لترکیه بشک لسوریه والعراقي هيا او لور هبون وهنا لي باوريا من وكا من بريجي قوت دفي براين ماين كرد لسوريا دناف ولاتي سوريا دبن سوريا فدرالي با نشاشا اوكا هر ولاتيكي سوري بن همو ما في ولاتي بوني بدست بخن ولا وان چبا نتاويا وانجي چبا بلا ببا جغيني في و بسالين دور و دريج شر بردوام بكا برانيا براين ما ين كرد لتركيا دجين 20 مليون كرد لتركيا دجين يمكن ونفس الشيء بإيران في عدد كبير بإيران قبل دقيق وكردستانك هيا يعني ولاتي كردان بويا پرچه بويا ده سايكس بيكو داد 1916 دا بس صار في اتفاق بعد بشتي ساكس بيكو ريكفتن تشيبو وكا تودزاني لسيفر ولوزان جي تشيبو كو بشترا هالوشاندن وكا من قود زحمة دولتك تشيب با ولقل همو جيران دشرد با لقل تركان لقل ايرانيان لقل سوريا وعراقي ويعذب سدما دركتنا برزغريكان بودما 6 سالين بيجي ويشر بردوام با وكا من قود براين كرد عرب ارمن وشركس بهزارين سالان بهفرجيان دفي ولاتين كرد ين تركيا ما في وان وكا ولاتين ترك با بهمان آوائي للسوريا عراق و ايراني بنرينا من آفاکرنا دولتا کردستان بتناخوا راست گلک کس لروجاوا باورن گلکی گرنگه جبو ری لبر برفرهبونا ترکیه و ایران بگرتن طمایا عثمانی و فارسی و یندن لی نرینک دنجی هیا کود بیجه و اوه سدما درکتنا ناکوکیان و حتی 100 سالان جی دریج بکه جبركو اگر برزگریک دنابرا ترکیه و سوریه ده هبه یان ایران و ترکیه هبه و همو لدجی کردان لهف بکن و از جی براستی هفیناکم تکس زیانه ببینه دوی همو وکا برا بهف را بجین دوی عملریا باش بگرن که ولاتن نافچه با آشتی بجی اف بو کو باسا روجلاتا ناوین یا نو دکرن روجلاتا ناوین یا نو و نوکا سایکسبی کو با کو نافچه پرچه کرن لیوی خلکی وی بخوا چارنویسا خوا دیار بکن داکری بال کافی جاری از پرسک دنجتا بکم زمان مجی نما بکرتی زحمت نبه جارك آبتا جميل الأسد لباريسي
يعني كسياتية ككرد نبيسكارك كرد عبد الرحمن درة قوتبو وفاة كر عبد الرحمن درة قوتبو الله يرحمه أصلي ما كرده وج باكوري كرسانش تركيا هاتنا قد تبهيستيك وهن بنام يعني هن أصلي وكرده وهن باكوري كردستاني هاتنا بنامالا أسد بخوا بنامالا ككرده ناولا برای هجا مالباتا اسد جا عشيرتا كلبينا او قريداي امير ضحية كلبينا كو مزاراوي لشامية او عشيرة عربي يا مظنن لأف زانياري لجمن تنبو تو دزاني خلق جهف زوجن قالك مالبات للشامي وحلبي هنا نابجن ام كردن لي اصلي وان كرده قالك مالبات هنا جنافي وان تو دزاني او كردن قال همو بهزارين سالان بهفر جيانا جهف زوجينا دبكو مالباتا اسدو كردجي جهف زوجي بن او لهمان نافشي دجين لهمان نافشي زور سباس ريبال الاسد بسمامي سروكي نعم شهر الاسد وكوري رفعت الاسد وسروكي ركستنا ازادي وديمقراطيه وجي اسبانيا بوي ميفاني من كيف خوش بوم و يكمين ميفاني يكمين تلفزيون كردي وهيفي دي كم هف بيبينين بوها بردوام دكن مالت تاوا كنت بوي ميفاني ما بيريا شامي دكي كاك ريبال حز دكي وغير شامي بكرتي اكيد كريم اكيد ايوه كثير يعني بيغمان برای هجا هيفيا بافي من اوبو دما امزاروك بون دقوت دفي هن فقرن ولاتي خوا وهن اليكاريا ملتي خبكن مروفين ما لسوريا هنا برايكي من لسوريا دجي اف 20 سالن ما هف نديتيا كوري براي من سالا درباس بوي هاتا فر بري من او ناس نتكر وتمانيوي 21 سال بو ومن زاروكين خشكا خوشي نديتنا جي خمبارية شبرفيكي از دبيجم دفي ام كار بكن وقالي سوريا بهفرة كار بكن وسبروجا خوا آفا بكن وبنابرو كوچبر وگرن ان شاء الله امي وگرن ولاتي خوا وسوريا سبروجي آفا بكن ان شاء الله يا رب نرجع على بلدنا زور سباس سوريا المستقبل كلنا قالك سباس ريبال الاسد جي اسبانيا ميفاني مبوي قالك سباس تماشفانين هجا سباس جبو وجهك وحتى في ساعتين لما تماشكر حتى هف بيفينا كدن هرد خوشي دابنو مالا وآفا تماشكرو خطري